Ngaxhaphaza ngani? Utshotsha ama-customer. Ngakenzela ukuthi bangibone abantu. Mana bakuboni kahle. Abakuboni kahle. Abakuboni. Uwatshotshelana ama-customer. Uyibizelani ngomamkhulu umubi kanje? Uwatshotshelana ama-customer. Uwatshotshelana ama-customer. Lalandi utshotsa namhlanje. Sanibonani guys, igama lami mina nguNombuso uZithu. Njengoba nguNombuso nje guys, ngiyatrenda namhlanje. Yazi ngihlekiswa yini? Ngihlekiswa ukuthi izinto ayishoyo sisi ziphambene nami. Usisi uqale wenza ivideo kokuqala wathi mina ngiyachatha. Guys, mina nginixoxele ukudayisa ngama products ngiqale ngo2013 dayisa ama products from Westwork ngisa agent dayisa ama products. Kwaze kwaba ukuthi ngiya developer ngo2018 sengiba ne branch yami ne office lami sengiyakhula ngokomsebenzi ngayo ngena e-commercial ngo2018 ngicela ukhanyisele guys ngayo ngena e-commercial ngo2018 ngisebenza khona nginama client mina azaphi azothenga le product sami every time mina mekhona icompany ekhona etrendayo like nje ama company ngidayisa wonke ama products akhona ama herbal mekhona icompany ekhona efikayo ngiyangena kuyona ngijoyine ngidayisa njenga wonke umuntu ngidayise ngifake product nje trendayo ngaleso sikhathi ngiyathenga ngidayise ngijoyine kuyona. Okungimangazayo ke kube sekufika usisi ngokusisi lo uthi ngithatha ama client akhe wathi mina ngithatha ama client akhe usisi angazi mithi ngithatha ama client akhe ngiwathatha ngangqondoni nokuthi ngizenza yena mina yonke leminyaka ngidayisa from 2013 yena ufike ngo2004 yila manje ngiqala ukuyibiza ngaye mina angisayena uNombuso mina hamba check uFacebook wami uyobona ukuthi i-products ngiqale nini ukuyidayisa uyobona ukuthi ngiqale nini ukuba kuma products yena ufike nini mina ngadayisa ama products engangamazi ukumazi kodwa namhlanje ngithatha ama client akhe yini wrong iclient imeli ngena kuyena liphinde libuye iclient izothenga kumina ngoba phela into esusa umsindi leyo ukuthi iclient lingenile lathenga kuyena lokho akudayisayo laphuma iclient lathi kwenziwani ngala lathenga iclient mase behamba ama clients ngithi mina phelezela ngana ama client ngoba ilift iyahlupha wabuye wazongilwisa wangena e-officeini lami wathi mina ngithatha ama client akhe mina ngingane le iphelezela ama client ngeke ngaliphelezela phela iclient lakho silithengile yini wrong lapho uma sidayisa amazambane sonke emarket angithi uyayichoosela ukuthi ufuna ukuthenga ngemali yakho lothi yena mina ngithatha ama client akhe ngoba phela ama offices ayalandelana uma umuntu ushuthi uma uphuma kwathenga uze yabonje umona wakho uhlele ngisho nawo ukufihla shame client fikela ngena lathenga uyena laphuma lazothenga kumina sema selithenga kumina lathi client latshela elinye liphuma khona lathi ungawudluli njalo lo mnyango siyasizakala lana ilabuye usiswazongena uthi awusisengenile lapho wakhishwa uyena wathi nje ungathengi la sisi bazokuthakatha kwathiwa ngizoyibhoshela ngizoyichamela ngizozenzela yonke into ngathi hayi sisi mina ngeke ungenzele lutho bandla shame sorry angeke nje mina uzungenzele lutho kodwa nje indaba sibangani sibanga flow angifica kuyona ngisebenza anginankinga mina nginankinga ukuthi udayisa ama products engadayisa wonke umuntu unelungelo ukuthi adayise yonke into afuna ukuyidayisa into eyinkinga usisi awuhlula uaccept challenge ukuthi sonke siyadayisa imedication iclient ithenga la thanda khona why yena ethi mina ngiyibiza ngaye mina nqo mina obviously njengoba inhlobo mina ngiyayithanda ngifaka iqox mengimsebenzini because ngiyayimisela waye kuphi yena ngithenga imoto mina ngiyibiza ngaye waye kuphi mina ngithenga umuzi ngiyibiza ngaye mina namhlanje yena ufike ngo2014 ufike yena ngo2006 yena izinto esengiachievile mina emsebenzini wami ube kuphi yena sonke lesikhathi from 2013 from now uma ukuthi mina ngiyibiza ngaye anginalo igama lami mina ukuthi angikuthanda ukukhuluma nasekuqaleni wayenza lento le ngamshaya ngestrategy ngahamba ngaya ku management
ngafika imanagement ngayitshela ngathi lo sisi wenze kanje ngicela ningikhiphele isinqumo abiza ama bodyguard ukuthi awazofuna imali client methenge ngale after ama bodyguard awazofuna imali utoxic nje izinto azenzayo but ukuthi ngoba abantu angeke baze bambone abamazi izinto azenzayo uhlezi ebullisha uphila impilo yokubullisha yena fanele akubullisha fanele kugcine yena fanele kuzwakale yena njengamanje nje benza lento ayenzayo ushawa isikhathi sasilamula management yathi management monenkinga ke naye kulungile asikubhekeleni iflow uphumeke ku flow yakhe umyeke wathi uzophuma ngoJanuary 2026 into emcikayo ke njengamanje ukuthi vele fanele isikhathi sambili ushayele u2026 inyanga yodesela ingakho ke uzama ngayo yonke indlela uyangithreatenisha angitshela ukuthi ngizoyiboshela ngizoyichamela why you say ukuthi ungatshela umuntu uzoyiboshela uzoyichamelelele ngamtshela into ngize ngiyiboshele mina mhlawumbe utshela ubabhoshisa mina ngeke ngibhoshisa sisi ngeke nje mina uzongibhoshisa ngeke ngisatshisa wena mina umsebenzi kade ngaqala from ngi-agent from 2013 ngidayisa products angikaze ngisebenze mina umsebenzi ngidayisa products ikhampani efika ngiyangena kuyona ngijoyini wathi kwakhuluma ku social media wathi ngiyachatha angichathi mina ngikaze ngichatha nginomshini wokuskena nomshini wokudetoxa weinyawo nelokhuzana nelento nemangiza nemassage therapy into engiyenzayo kodwa yena wathi mina ngiyachatha ku social media ngathola futhi nalapho ngamshaya strategy ngayo ku management ngaphe ngayitshela lo sisiwenza nje kanje lo sisiwenza nje ingane zami ethuku ibiza ngeimpungulu ukuthi sithatha ama client akhe how come ngathi sisebenza kanjani mangabe kunjeni yasi management no yasithatha futhi isinqumo kunencwadi esholo ukuthi cela mengabe ehluleka ukusebenzisana nami 12 akaphume aye kwenye floor noma bheka ukuthi ubhekapi ngoba nami sengikhathele ukade ngicukuluza abantu ngiyathula khona ngithula khona konje namhlanje uze wazongiqopolote office iki into emdinile udini ukuthi client ingene lathenga kuyena laphuma lathenga kumina laphinde latshela amanye lathi hayibo ziright izinto zangala njobe ethi mina ngilandela yena ku product yazi mina ngiyanginqangaza ngoba mina yena ngimbone manje mhlawumbe la groupini epost ukuthi usejoinile ka Sweetgard mina kade ngangena from 2013 usisi wami mina ka Sweetgard wayidayisa eveleni office la workshop wazi wahamba usisi wami ayogana ubhuti lo kade ngenile lo simpanga uthi nokuthi uphume egcwele uplastic ukuthi eqhubeka ama products kuyena ethenga inkunzi angazi nani nerubber abancane wangena efutheleka lo bhuti lo wasenkandla kaZuma wangena efutheleka umuntu uthe efutheleka ethi nje ngithatha ama client akhe mina ngifuna ngitrende ufuna ukubona kahle ivideo ngizenzana ngiyibiza ngayo angaze ngiyibize ngayo mina ngunombuso ungene page lami ungicheck ayikho nje into ebiza ngayo usisi wayijwayela yena ela kanti mina nginankinga naye mina ngishaya isipani sami mina ngenza umsebenzi wami mina yena ukuthi yena uwenze njani angihlakani naye mina futhi angithandi mina ukukhuluma nje namhlanje ngoba ngicike ukuthi ungivideoizile ungicikile unginyanyisile futhi lokho ngisazothatha ama first step ayaphambili. Thank you. Okay, mina ngizoxoxa le ndaba noma ningangibuza ngoba ngiyabona ukuthi nabaningi abantu abanga understand. Okay, kulungileke umuntu uthenga la thenga khona uma ukuthi na kune conflict why yiswe ku social media lo sisi uyabonakala ukuthi ubenganisabi nje ubenganibhaxa nje iconfidence yakhe nje iyakhombisa ukuthi hayi cha ubenganibhaxa. Okay, ayisezwe siqale lapho nje cha ayisezwe oqathi siyadayisa lapha ezantsi kwathi kune fault la kwi building kagesi sahamba sawudayisa emgwaqeni. Okay ke ngoba la eThekwini uma uzodayisa emgwaqeni kufanele ube nepermit amaphoyisa asixoshe. Okay uma okay amaphoyisa ke ngalelanga lelokugcina sagcina athatha zonke impahla zethu. Athathe impahla zethu sahamba sayokhokha ifine ngalapha ngasemsazweni ngoba ngihamba ngokhokha ngale but impahla ngayithola sengiyithola emarket khona shuthi isite yabe emarket la ngayilanda khona impahla and impahla ngayilanda ingasaphelele ingakho ke sagcina singabelanga emgwaqeni. Okay, masingabuyele emgwaqeni usisi avele ehle umakhelwane ehle nempahla zakhe ayohlala khona la kade sidayisela khona. Uma ehlala khona ufika uyachaza ke ukuthi umamkhulu udayisa izinto kaZimdona. Hawu
siqale ke sizwe abantu ukuthi hayibo abantu bayasho mabefika bezibeze la story besho ukuthi hayi ulapha nenzansi usho kanjalo kanti ngenhlahla ke ivideo bisiphumile vele ibisho ukuthi yena uvela unenkinga abantu ke bambona. Okay, enzela ukuthi nibe neclue ukuthi ukhuluma kususwe yini ngoba ngiyabona ukuthi abanye abantu aba understand. Okay, ulokhu uqhubeka izinto ke njengokuthi nje ngoba isitolo esakhe siphambili kunesethu bevimba abantu uthola ukuthi umuntu uza la kuthini useyasichazela ukuthi ngibonile ukuthi awekho amabhodi lapha yana ngahamba ngawufuna imali yami ahamba umuntu afika athathe imali yakhe abuye uyabo azothenga ngala. Okay, izolo ke ngani zakwethu one of our employees ubela ephansi untobe edayisa. So kwaqhamuka umkhulu abuze ke unjani ntanami nyaphini usebenzela uzimdola nto beye bathi yena khona lento engiyifuna ayidayisayo ukuthiwa uyifaka ngaphansi kolimi iNRM. Okay, yathi untobe ngoba iNRM iu860 iNRM so untobe ezansi uphatha izinto lezi njengawo chlorella water ko 80 rand no gume no acid flash uyabo lezi zinto nje light esazi ukuthi zilayitha kaze ngathatha because netafulana lakhe lincanyenyana nje into engaka because amaphoyisa ayalwa lapha nenzansi. Angithi manje untobe usehlele eduze ngathini untobe ubuyele kwisport sethu bona nabo bakhona ngoba as untobe ebuyele kwisport sethu shothi kwaphoqa ukuthi bamuveke. Okay, bakhona khona isiphithipithini khona lapha nenzansi. Okay, untobe athi na ke baba ngisacela ukuthi ungilinde kancane ngizonywa ngiphezulu ashiya uAsanda lapha nenzansi ngisayoyilanda iNRM. Manje ukuthi usisi nawe ayidayisa iNRM. Shuthi ngoba umzwile kumkhulu usisi athumela ingane yakhe ingane ifike ithi kumkhulu sawubona mkhulu uthi umama ngizokubiza nangampela ahambe kumkhulu aye kumama ke umama afika amnika umkhulu NRM bese akhokhe umkhulu ahambe uyabuya untobe uphethe NRM umkhulu akasekho and bekungekho lula uAsanda ukuthi abuze ukuthi ngani ubani uma wakho biza umkhulu babone ngoba sekwenzeka and uAsanda ingane bengenawo amandla ke bengenawo amandla okulwisana nesimo ngaleso sikhathi. Let me show you Asanda was uAsanda lo ingane le uAsanda. Okay, Asanda kube into kanjalo ke eyenza ukuthi umamkhulu acasuke umamkhulu ke waseyacasuka ke yabo wacasuka and sihambe lapha siyokhuluma because ingane ishilo ukuthi mangibuza mina ukuthi wenzeleni yasho ingane ukuthi yona ibithi unyoma wayo ukuthi akabiza umkhulu ngiyasho mina ukuthi ucorrupta ngisho ingane then besiyokhuluma manje mase nisitshela ukuthi ubezoshaya nje uyabonakala nje ukuthi ubezoshaya kasabi useziningi kakhulu izinto azenzile ke ukuthi seningaze nithi siyamsaba kunomehluko ukufundiseka nokuba isidlova nanokuthi yena she has nothing to lose yena ke and usisi uma ngaseboshwe ngaba yenye into ngale nje ukuthi umsakazi mangasaboshwe kungaba yenye into ngicabanga ukuthi abanye beni bangajabula ukuthi uboshiwe ngicabanga ukuthi naye futhi ngicabanga ukuthi ngoba emprovoke nje wenzela khona ukuthi kube khona into ayenzayo ukuze ezombopha yabo akusiyo lento ukuthi umuntu akathenge la athanda khona no akusinde kanjalo nanokuthi amagama amoqala ngiqala ukukhuluma naye ukuthi kufanele ngabe siyasebenzisana not ukuthi kube nomona not kube nezinto ezenziwayo engama scheme ukuthi akufanele ngabe kwenzeka kanjalo yabo inkulumo yami nje ngathi siqala ukukhuluma iqale kanjalo kodwa ke futhi bekufanele ukuthi ngicontrol isimo ngoba bengingafanele kube ngathi sibe siyomhlasela ngoba iwrong lento ayenzayo
lento ayenzayo nje i-wrong. Futhi ukuthi uletha ku-social media lokho kusho ukuthi abantu aba-understand ukuthi u-social media iwona osebenzayo ngoba ku-advertise-wa kuwona nje iwona futhi okwazi ukukhombisa ukuthi into uma ingasahambi kahle ayihambi kahle kanje not ukuthi ngoba idrama ngoba nisho nje kodwa ke futhi ke vele umuntu kulula ukuthi aphawule into engakabhekani nayo umuntu uma into nje ingabhekene naye kulula ukuthi ayiphawule ngendlela yena abona ngayo kodwa ke kunjalo nje shuthi ke mamhlongo ke ukukhulise zona indlavini njengoba nisho nje kodwa mina mamhlongo engimaziyo uyayimela into yakhe and sesiside isikhathi side kakhulu izathu sokukhuluma ukuthi besibona ngathi ubone ngathi siyamsaba kanti cha asimsabi siyamangala nje ukuthi ukhuliswe kanjani. Sanibonani umamkhulu guys, ngisacela ngithanda siseni ngoba ngiyabona ukuthi nje ngizoya ejele for into engayazi njangazi noma ngizothi ngizobulala umuntu noma ngizokwenzana. Guys, nginenkinga ngihlusho umakhelwane la e-UKM la. Yakathi ngifika la last year ngithola ioffice kule building. Lamantombazana kamakhelwane ayechathela abantu lapha ngazane emshini ayachathana enzani. Mina ngafike ngayidayisela izinto ezehlukahlukene lana. Ngaqala ngamaphinifa amaduku ngeza ngesaluni ngeza ngezinto zonke lezi eziherbal engiyidayisa ezahlukahlukene. Ngithe ngibona kwamakhelwane sebedayisa the same thing engiyidayisayo. Akunayo inkinga yalokho mina. Yabo ukuthi badayisa izinto ezifanayo nalezi engiyidayisayo. Inkinga ukuthi manje ba-advertise ngama video bahlangabeza ama customer ami emaliftini bethi ikhona kwaZimdola bayibize ngoZimdola bathatha ama customer ami west part khona izinto abangayidayisi kulezi engiyidayisayo. Umuntu umethu uyafika ethi unenkinga yezinto ufuna into ethile bamnikeza into yabo engingayazi mina. Abuye umuntu esezothi wathenga into la nansi babuya bafuthi banqabe futhi ukumrefunda izinto lezo umuntu asuke eyinakhuzile eyithengile. Manje inkinga lento le guys kwaZimdola ngoba ubone nje ise UKM nawo uUKM phezulu nawo uma ungaboni lo UKM akusekhona UKM angazi ukuthi ena yindaba angazi like ngazama ukukhuluma naye lo siseqaleni ngasho ngathi ngizoze ngimreport nala kwe building wavela wagijima ungireport kuqala angazi mangithi ngiyafika ngizosho ukuthi nginenkinga lo sisi uadvertise ngama video ami uthatha izinto usedayisa izinto engiyidayisayo kuningi nje kuningi ubabamba abantu bami bese semaliftini. Inkinga ekhona ukuthi umnyango wakhe ufika kuqala kunowami kodwa yena ukwa left mawungena la office lami kwa left yena mina ngikwa right ukuthi umnyango wakhe yena uphambili kunowami. Manje ama customer abuye senenkinga sebadayisela izinto ezwrong ongesizona lezi ezidayiswa yimina la yabo jike lapho angawa refund. Ngiyacela ingakho ngithi ngicela ningithandaziseni angisiye nje umuntu ohlubuko umoya kalula kodwa mina intombazane ngiyayishaya intombazane and ngizoboshwa very soon. Nizozwa kuthiwa ngiseyikhindini very soon ngoba sengikhathele ukukhuluma. Ngiyacela abantu abeze UKM cela ufike ubone lo UKM lo phezulu. Uma ungawuboni lo UKM akusekhona kwaZimdola lapho ngiyacela please.